Perezida Magufuli yitabye Imana. Iyi ni inkuru y'agahinda ku banyatanzania bose. Vice Perezida wa Repubulika ya Tanzania, Samia Suluhu Hassan, yamaze gutangaza ko Pombe Magufuli yapfuye ku itariki ya 17 Werurwe mu mwaka wa 2021. Uyu Vice Perezida yatangarije inkuru ku kigo cya Tanzania Broadcasting Corporation, aho avuga ko Perezida Magufuli yapfiriye mu bitaro by'i Dar es Salaam azize indwara y'umutima. Yagize ati: ndabamenyesha ko uyu munsi tariki ya 17 Werurwe uyu mwaka wa 2021 mu masaha 12 y'umugoroba twabuze umuyobozi wacu ukomeye, nyakubahwa Perezida Dr. John Pombe Magufuli yitabye Imana. Hari hashize icyumweru hasakazwa amakuru avuga ko Perezida Magufuli arembejwe n'icyorezo cya COVID-19. Abanyapolitike barimo Tundu Lissu bavugaga ko yabanje kuvurirwa muri Kenya nyuma akajyanwa mu Buhinde. Gusa aya makuru guverinoma ya Tanzania yarayamaganye cyane, ivuga ko ari inkuru z'ibihuha. Minisitiri w'intebe wa Tanzania Kassim Majaliwa yari yavuze ko abatangaza ko Perezida Magufuli atakigaragara mu ruhame bakanabishingiraho bavuga ko arembye cyane babeshya, kuko ngameze neza kandi ngafite akazi kenshi awugiyemo mu biro. Perezida Magufuli yitabye Imana yari afite imyaka 61. Nta gihe kinini yari amaze atangiye kuyobora manda ya kabiri nyuma yo gutsinda amatora yo kuwa 28 Ukwakira 2020. Dr. John Pombe Magufuli yatangiye kuyobora Tanzania muri manda ya mbere mu mwaka wa 2015 asimbuye Yagiye muri Kikwete. Perezida Magufuli yapfuye. Ibi bishimangira ikinyoma cya leta ya Tanzania imaze igihe ihishira. Mu minsi ishize byavuzwe kenshi ko Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yaba arembye ndetse hagakiye ku icyorezo cya coronavirus. Ariko uruhande rwa leta ruhamya ko ameze neza kandi akomeye. Gusa kuri uyu wa gatatu inkuru y'incamugongo yakwiriye isi ko Perezida Magufuli yapfuye. Vice Perezida we Samia Suluhu Hassan niwe watangaje inkuru y'akababaro ko Perezida Magufuli yaguye mu bitaro bya Mazena biri mu mujyi wa Dar es Salaam, ariko avuga ko yishwe n'uburwayi bw'umutima yaramariye imyaka 10. Kwemera ko Magufuli amaze iminsi mu bitaro bwabyo hatitaye ku ndwara yari murembeje bivuguruzanye n'ibyatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Tanzania. Iminsi mike mbere y'urupfu rwe, Minisitiri w'Intebe aherutse kwemeza ko Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ari mu gihugu kandi ari mu biro by'ameze neza ari gukora cyane. Minisitiri w'Intebe Kassim Majaliwa yagize ati: banyatanzania ni mutuze, Perezida wanyu arahari, afite ubuzima bwiza kandi arimo gukora cyane. Yabivugiye mu masengesho yo kuwa gatanu mu musigiti wo mu mujyi wa Njombe mu majyepfo wa Tanzania. Minisitiri Majaliwa yagize ati: Perezida Magufuli afite umurundo w'amadosiye akakanya, ubu ari mu biro arimo aranyura mu madosiye, none muravuga muti ngararwaye niyigaragaze. Agendere kuri gahunda yanyu bwite cyangwa agendere kuri gahunda ye y'akazi. Yarongeye agira ati: Perezida afite gahunda ye bwite y'akazi kandi ntabwo ashobora kwigaragaza ku mabwiriza yanyu. Gusa Minisitiri Majaliwa nta kindi kimenyetso yatanze cyo kunganira ibyo yavuze. Ibyo yatangaje bivuguruzanya n'ibyemejwe n'uruhande rwa leta ruhamya ko yari amaze iminsi mu bitaro. Gusa na n'ubu ntago baremera ko yarwaye COVID-19, ahubwo bakemera ko yishwe n'umutima. Leta ya Tanzania imaze igihe kinini ishinjwa gukerensa ubukana bwa coronavirus, ndetse abatavuga rumwe nayo bagiye bashimangira kenshi ko kutita ku ngamba zo kwirinda byagiye bituma hari benshi cyorezo gihitana, leta ikabigira ibanga. Hari abayobozi bakuru nabo bamaze igihe bapfa muri iyi leta ariko bikagirwa ibanga, kandi benshi bakeka ko iki cyorezo cya coronavirus aricyo kiri kubahitana gahoro gahoro. Nta ukundwa na bose. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bafite ibyo bavuze, gusa hari na benshi bamukundaga ndetse bamufata nk'intwari yabo. Abaturage ba Tanzania baganiriye na BBC bavuze ko bababajwe no kuba uwo bari bashingiyeho. Perezida John Pombe Magufuli, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, nawe abona ko nta byiza azibukirwaho. Nyuma y'igihe kirenga ibyumweru 2 ataboneka nk'uko bisanzwe kandi nta n'amakuru atangazwa ku buzima bwe, ibihuha byabaye byinshi kugeza no kwemeza ko yaba yarapfuye. Bamwe banenze imyifatire ya leta yo kutavuga amakuru y'ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Mu ijoro ryakeye, Vice Perezida Samia Suluhu Hassan ari nawe biteganyijwe ko ahita afata ubutegetsi amaze gutangaza urupfu rwa Magufuli. Bamwe batangaje amarangamutima yabo. Abakuru b'ibihugu bitandukanye hamwe n'umuryango w'ibihugu by'akarere nabo batangaje ubutumwa bw'akababaro no kwihanganisha Tanzania. Muri Tanzania batangaje icyunamo cy'iminsi 14. Uwitwa Duli Wikiyembe Samaki ku kirwa cya Zanzibar yagize ati: nababaye cyane kuko numvise ari nko kumbwira ko data yapfuye. Awad Musa Kassim nawe yagize ati:
tubuze umutegetsi ukomeye niwe twari dushingiyeho. Nta byinshi mfite byo kuvuga, turi mu gahinda kubera uru rupfu. Mu mwaka wa 2015 Magufuli yatorewe manda ya mbere nka perezida wa Tanzania. Ku itariki 5 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2020 yarahiriye manda ya kabiri. Ku itariki 7 z'ukwa 3 2021 hatangiye ibihuha hibazwaho Magufuli yaba ari. Hari hashize icyumweru ataboneka. Ku itariki 11 z'ukwa 3 2021 amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangiye kwibazaho Magufuli yabaherereye. 2021 ku itariki 12 z'ukwa 3 Minisitiri w'Intebe Kassim Majaliwa yahakanye ko Magufuli arwaye, avuga ko ameze neza kandi ari gukora. 15 z'ukwa 3 2021 Visi Perezida Samia Suluhu yahaye abatanzaniya intashyo za Perezida Magufuli, gusa ntiyigeze avuga ahari. Hari byinshi byavuzwe na leta. 2021 ku itariki 6 z'ukwa 3 bavuze ko Magufuli yajyanwe ku bitaro bya Jakaya Kikwete kubera ibibazo by'umutima. Naho 14 z'ukwa 3 muri uyu mwaka batangaje ko yihutanwe kuri Mzena Hospital Dar es Salaam ngavurwe byisumbuyeho. 17 z'ukwa 3 Perezida Magufuli nibwo yashize mu mwuka, hari ku isaha y'isa 12 z'umugoroba ku isaha ya Tanzania. Abatavuga rumwe n'ubuyobozi bwa Magufuli ese babivuzeho iki? Zito Kabwe ukuriye ishyaka rya ACT Wazalendo ritavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ko ababajwe n'urupfu rwa Magufuli kandi yanahamagaye Visi Perezida mwihanganisha. Kabwe yavuze ko iyi nkuru ari mbi ku banyatanzaniya bose. Yavuze ati mu izina rya ACT Wazalendo nanjye bwite nihanganishije Mama Jeannette Magufuli n'umuryango wose wa John Pombe Magufuli. Kabwe yavuze ko atatunguwe no kuba Magufuli yapfuye kuko yari yarabwiwe n'umuntu ukomeye mu butegetsi ko arwaye COVID-19. Yabwiye televiziyo KTN ko atangajwe no kuba leta ikomeje kubeshyana nyuma y'urupfu rwe. John Pombe Magufuli yatabarutse ku myaka 61. Fatuma Karume umunyamategeko utavuga rumwe na politike za Perezida Magufuli yavuze ko bibabaje cyane ko byafashe igihe kinini ngo abaturage babwirwe ukuri. Yagize ati Imana imuha iruhuko ridashira kwiye, ariko sintekereza ko azibuka ku bikorwa byiza. Yongeraho ati kuva yagera ku butegetsi igihugu cyarahindutse, gihinduka igihugu kibabaye, ubwisanzure bwacu twarabubuze. Ese abategetsi b'ibindi bihugu bo barabivugaho iki? Abategetsi batandukanye b'ibihugu bya Afrika nka Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Uhuru Kenyatta bamaze gutangaza ubutumwa bw'akababaro batewe n'urupfu rwa Magufuli. Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo ukuriye kandi n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yatangaje kuri Twitter ko yababajwe n'urupfu rwa mugenzi we, aboneraho no kwihanganisha abanyatanzaniya. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba nawo watangaje kuri Twitter ko yifatanyije n'abavandimwe bo muri Tanzania mu cyunamo barimo. Perezida Uhuru Kenyatta yatangaje icyunamo cy'iminsi 7 muri Kenya anagira ati mbuze inshuti mugenzi wanjye n'uwo tubona ibintu kimwe. Perezida Kenyatta yavuze ko muri icyo gihe cy'icyunamo amabendera ya Kenya agomba kururutswa kugeza hagati. Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yatangaje kuri Twitter ko urupfu rwa Magufuli ari igihombo gikomeye kuri Afrika. Yavuze kandi ko Malawi yiteguye guha ubufasha bwose bwakenerwa na leta ya Tanzania. Nyuma y'urupfu rwa Magufuli, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yatangarije kuri Twitter ko ababajwe no kumva Magufuli yapfuye. Yagize ati ibitekerezo byanjye biri ku bantu be no ku baturage ba Tanzania. John Pombe Magufuli, umuhungu wavutse ku muhinzi mworozi utifashije, akaza kuba perezida wa Tanzania mu mwaka wa 2015. Magufuli hari byinshi byamuranze mu buyobozi bwe. Magufuli yigeze gushimagizwa kubera uburyo bwe bw'imikorere burimo no kuvuga atarya indimi. Yageze aho abo umutegetsi utavugwaho rumwe, by'umwihariko ku bijyanye na gahunda y'ijyanye n'icyorezo cya coronavirus. Mu mwaka wa 2020 yatorewe manda ye ya kabiri, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinjaga uburiganya mu matora no kubatera ubwoba. Mbere yo kuba perezida yahimbwe izina rya Tingatinga. Ibi yabyiswe kubera kuyobora gahunda yo gukora imihanda ubwo yari minisitiri w'ibikorwa remezo. Ndetse nyuma aza gushimagizwa kubera ko yitwaye neza ku kibazo cya ruswa n'uburyo yangaga bikomeye isesagurwa ry'amafaranga. Magufuli
yanashinjwe kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kugabanya ubwisanzure bumwe na bumwe, ariko nyuma y'urupfu rwe mu kwibaza ku gihe yamaze ku butegetsi hazajya hibandwa ku buryo bwihariye bwe wenyine mu guhangana na COVID-19. Ubwo COVID-19 yageraga muri Tanzania, Perezida Magufuli ntabwo yemeye ibyo gutuma abantu baguma mu rugo. Yashakaga ko bajya mu nsengero, kiliziya no mu misigiti bagasenga. Magufuli wari umukristo gatolika ukunda gusenga, yigeze kuvugira kuri alitari muri kiliziya yo mu murwa mukuru wa Dodoma ati: "Coronavirus iyi ni shitani, ntabwo ishobora kurokoka mu mubiri wa Kristo, izahitisha ako kanya." Hari igihe cyageze Magufuli ashishikariza abaturage gukoresha imiti gakondo mu rwego rwo kurwanya coronavirus. Kuva mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 ubwo yatangaza ko iki gihugu kitarangwamo COVID-19, uyu perezida ari kumwe n'abandi bategetsi bo hejuru muri leta bahakanye akamaro k'udupfukamunwa, bashidikanya niba gupima ubwandu hari icyo bimaze, ndetse bamera nk'abashwazi ibi bihugu baturanye byashyizeho ingamba zo kurwanya iyi virusi. Muri Tanzania hari ugupima guke kandi nta gahunda zashyizweho zijyanye n'igikorwa cyo gukingira coronavirus. Ibi byatumye iki gihugu gisigara kimeze nk'igikora ibyacyo cyonyine. John Magufuli mu ncamake yavukiye Chato mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Tanzania mu mwaka w'1959. Yize ubutabire n'imibare muri kaminuza ya Dar es Salaam. Yabaye umwarimu w'ubutabire n'imibare. Yatowe bwa mbere nk'umudepite mu mwaka w'1995. Yabaye minisitiri mu mwaka w'2000. Yatorewe kuba perezida bwa mbere mu mwaka w'2015. Yatsindiye manda ya kabiri mu mwaka w'2020. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2016 amaze hafi amezi abiri ku butegetsi. Ubutegetsi bwe bwatangaje ko televiziyo y'igihugu itazongera gutangaza birimo kuba live igihe imirimo y'inteko inshinga amategeko yateranye. Leta yatangaje ko bwari uburyo bwo kugabanya isesagura ry'imari. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babibonye nk'uburyo bwo kuniga itangazamakuru uko bwari bumwe mu buryo bwo gutuma leta ibazwa ibitagenda neza. Icyo gihe bateguye imyigaragambyo yo kwamagana iryo hagarikwa, ariko leta ihita ivuga ko imyigaragambyo yose itemewe. Urundi rugero rwo kuniga ibitekerezo ni ingamba Magufuli yafashe ku ndirimbo ya 2017. Iyi ni indirimbo y'umuraperi Nayuwa Mitego muri Tanzania. Nta munsi urashira isohotse, polisi yahise ifunga Mitego. Yashinjwe gutuka perezida no kwandagaza guverinoma kubera indirimbo ye yarimo imirongo ihanura. Uyu muraperi wijwi rimeze nk'irisaraye, ubundi izina rye ry'ukuri ni Emmanuel Elibariki. Yararirimbye ati: "Haba hakiri ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo muri iki gihugu? Navaho mvuga nkisanga mu maboko y'abashinzwe umutekano. Haba hari abategetsi bafata ibyemezo birimo ubucucu?" Ati: "Barahari." Ubwoba yaririmbyeho bwabaye impamo. Byarangiye kuko afungiye mu biro bikuru bya polisi Dar es Salaam. Nubwo hashize umunsi umwe Perezida Magufuli yategetse ko Nayuwa Mitego arekurwa. Yagiye inama ko iyo ndirimbo yasubirwamo ikajyamo imirongo ivuga ku bindi bibazo biriho mu muryango mugari wa Tanzania nk'abahunga kwishyura imisoro. Mu mwaka w'2017 Depite Tundu Lissu utavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'imyaka 3 yaje guhatana na Magufuli mu matora ya perezida. Yararashwe ari hanze iwe mu rugo. Bwana Lissu yashinje leta kugerageza kumwica, ariko gukoresha amagambo y'urwango kubera kuvuga ko perezida ari umunyagitugu. Leta yahakanye ivuga ko nta ruhare na rumwe yagize muri icyo gitero. Magufuli yavuze ko mu mitegekere ye yafatiye urugero kuri mwarimu Julius Nyerere waharaniye ubwigenge bwa Tanzania. Yashingiye imitegekere ye kuri perezida wa mbere wa Tanzania mwarimu Julius Nyerere. Iteko wahoraga ari umuntu wigenga bikomeye, kandi ibi bisa nkaho yabishingiyeho mu buryo yakoresheje mu guhakana coronavirus. Magufuli yagize ati: "Data wacu washinze iki gihugu ntabwo yari umuntu wo gutegekwa abwirwa icyo gukora. Abashyiraho amategeko nk'ayaguma mu rugo bamenyereye gushyiraho aya mategeko data wacu yanze." Aho yakomozaga ku kamenyero ka Nyerere ko kwanga inama yagirwa n'ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika. Magufuli yakuze mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nyerere, akurira mu cyaro cyo mu karere ka Chato mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. Avuga ko kuba yaravutse mu muryango utifashije byamuteye gushaka kuzakorera abaturage ba Tanzania. Mu kwiyamamaza kwe mu mwaka w'2015 yagize ati: "Inzu yacu yari isakaje ibyatsi, kandi nk'uko byari bimeze ku bahungu benshi nashinzwe kuragira inka ndetse no kugurisha amata n'amafi ngo nunganire umuryango wanjye." Yongeye ati: "Nzi icyo kuba umukene bivuze, nzihatira gufasha mu kuvugurura imibereho."
Nyuma yo kwiga yigishije umwaka umwe mu ishuri ryisumbuye nk'umwarimu w'imibare n'ubutabire. Mbere yuko yongera kujya kwiga amasomo yo ku rwego rwo hejuru, yakoze imyaka mike nk'impuguke ku butabire bwo ku rwego rw'inganda. Mbere yuko biva mu mwaka w'igihumbi 1995 akajya kwiyamamariza kuba umudepite uhagarariye akarere avukamo ka Chato. Nyuma yo kwicara ku ntebe y'ubudepite mu buryo bwihuse yahise azamuka no mu ntera agirwa minisitiri wungirije w'ibikorwa remezo. Minisitiri Mama Anna Abdallah yari yungirije muri iyo ministeri, avuga ko uburyo bwe bwo kutarya iminwa bwibanda ku gutanga umusaruro no kugera ku bintu bifatika bwahise bwigaragaza. Mu mwaka we wa mbere muri ako kazi yatunguye abantu, yashoboye gukoresha umuhanda wari umaze igihe waratinze gukorwa unyura mu nyubako y'iyo ministeri. 2015 Magufuli yashakaga kwiyamamariza kuba perezida, bivuga ko yabaye umukandida uhuriweho na bose mu bakuru bo mu ishyaka rya Chama cha Mapinduzi rimaze imyaka 44 ku butegetsi. Ayo matora niyo ya mbere yabayemo guhatana gukomeye mu mateka y'iki gihugu, ariko Magufuli ayatsinda bigoranye ku majwi 58%. 2020 yatsindiye manda ye ya kabiri n'amajwi 84%. Ariko amashyaka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi yamaganye ibyayavuyemo, avuga ko yabayemo buriganya. Perezida Magufuli yakomeje anengwa n'abanyapolitiki batavugwa rumwe n'imiryango itegamiye kuri leta y'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Aba bamunengaga bavuze ko yarimo akandamiza abatavuga rumwe nawe, agabanya ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse no kunaniza amasosiyete y'abanyamahanga ayakoresha mu buryo bwa byanguhave. Ntabwo yahungabanyijwe n'uko kwamaganwa. Ibi ni nabyo bishobora kuba byaramuyoboye mu buryo yitwaye mu guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Imyitwarire izahora iteka igarukaho ku bijyanye n'uko Magufuli abonwa.